Kuri ino nshuro batuzaniye iki muri Gitega filime? Batuzaniye iki? Katurebe. Barakubwira ngo urukundo ni imbaraga kandi urukundo ni umuti. Bimeze bite rero? Ifilime yacu twatangiye kuva kuri Gitega Films kuri YouTube ni kuri bwandikemo, ubundi bikorwa byacu byo bikurikirana 5 kuri 5. Dutangiranye n'imirambi imeze ityo, n'abana benshi hano bishwe. Bimeze bite? Katurore. Hari uwari mava kuvoma, kafe kuvoma, dore imirambi mande ni mande. Yatungwe n'ibyo ari mabona, yatungwe n'ibyo ari mabona hano. Ibi ni iki? Ibi ni iki bavandimwe? Dore imirambi mande ni mande. Imirambi irahari mande zose. Yo, mu giturage kureba hano nta muzima habaye iki? Yo, ikibazo. Ni ikibazo ku byabaye aha. Yararebye ntago byoroshye nyamara kiraha habaye iki? Yo, yarumiwe. Aha ngaha nicyo gukora kirakubura. Yarwanye yirukanka ngagani wabo. Yo, mama wari hasi. Yo, mama umuvandimwe bose bari hasi. Yo, byaramarira. Yo, byabaramarira. Arabaza ati mama wabaye iki? Umuvandimwe bigenze bite? Yo, n'umuvandimwe yabigendeyemo. Wakwibaza ari ibiki byabaye? Filime turi kuyitangira. Yararize nk'ubuza buko bimera. Yo, kabaye agahinda. Sobe Salama Subira niwe nyiri filime. Yiswe ngo iki? Gukira igikomere. Niryo zina rya filime, Gukira igikomere. Niyo filime dutangiye. Sobe Salama Subira yagize sikiributi. Director aba DJ Sisi Promix. Tumusange mayange sha. Nuko cameraman ni DJ Sisi Promix and Bobo Moyi. Nuko abo bose nabaje badutegura kugira filime yacu 5 kuri 5. Mwibutsa yuko ari Gitega Film bazanye kugira ngo filime ikomeze tugeraho 5 kuri 5. Yashyizemo amajwi n'indirimbo. Nuko sound track. Dushimira buri umwe wese wagize uruhare mu iyi filime kugira ngo isohoke. Dutangiranye n'umujyi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so
remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ibikomere bitoroshye. Dore abana mwikaritsiye babyutse gukina agapira baraho rwose sinabari. Hari ababyukiye kwica abana b'abahungu mwikaritsiye. Birahirira hikaturore. Abagabo barakumanukiye. Akazi ko bagombe bagakore byanze bikunze barakuziye. Nuko baza rwose bahuruye reka sinakubwira. Aba baraha sinabari biri kujya mbere. Yo baraho rwose reka sinakubwira abana barimo barakina agapira kumbi byamanutse bije kwica birashaka ngo kwihorera no kubabaza ababyeyi. Yo biragenda ute katurebe byarakumanukiye hano ibisore masasu biroha mu bana. Hey ha bana birica mana we. Yo basigaye bamanitse amaboko. Abasigaye bamanitse amaboko hano mwegere hino muze hano. Ibyo byose biri gukorwa kugira bababaze ababyeyi b'abana. Birimo birakorwa kugira ngo bababaze imiryango nayo ngo yarabababaje. Katurebe filime twayitangiye kiswe gukira igikomere Gitega Films nibo barimo batuzanira. Barica jana abana reka sinakubwira umwe kuri umwe.
dore abana baraho rwose bamanitse amaboko. Yemwe we hakuno sha fate position mbere kuko dukora akazi. Hey, burusaku rw'abana cacaka bashamu teka konsakuriza. Funga umunwa upfe mucacetse. Bari hasi upfe mucacetse sha. Babatangiye gufata pozisiyo. Masasu bashiramo mubahe bana bararashwe. Hey, sasu rirafunguka mu bana. Yewe sasu mu bana rirafunguka ngo gwinurore. Yesu we, abana barishwe umwe kuri umwe. Abana b'inzira karengane bazize kwihorera kw'abagabo baraha. Bagize bati turihorera abatugiriye nabi, natwe ntibazagenda, tugomba kwihora ku babo. Abana barishwe. Kiraha kiratambuka gucyo reka sinakubwira. Ibyo byose barabikora kugira ngo babaze ababyeyi b'abana. Birahirira katurori. Filime yiswe gukira igikomere. Iki ni igice cya mbere. Turazunguruka mu bato baraha gace tureba buhoro buhoro. Yabigeze bagira ngo biraha biroroshe. Aba bagira ngo biraha biroroshe. Yarakanuye shahu. Barareba hano shahu. Rebera mu kanya gato cyane dore uko abana babagize. Mu kanya gato abana barishwe. Biraha nta bwenge n'ubugome gusa. Kakageraje gufungura amaso ngo karebe dese karacyari makuka. Yitegereza abicanyi baracyahari. Yo cyaragakandagiye. Utwe kirawumena. Byarangiye basha. Kwihora kurimo kurajya mbere. Amara ibintu nk'ibi nakeza kabyo rwose wakugira nabi ni wakwifuza kwihora. Mama we uraje kuname yego yarete ntwanyemereye yego mwarumva isasu nta kintu wumva inkoho office nta mbonda wumva fi niko fi nta masasu wumva fi. Hey, kabaye mama ngafate fisi birukanke. Bahuye n'ibigabo hano cyo byaze n'ukwica abana b'abahungu. Fisi yarafashwe kandi afashwe n'abicanyi. Yo mama raho ka fisi bagafashe ingoto barakanda ingoto ukuntu bakajwigereza. Hey, fisi ingoto barayikanze barayimena. Yo byaje byagambiriye kwica abana b'abahungu bose mu ikaritsiye. Ngoto ya fisi barayikanze mpaka barayishwanyuza. Yo mama arareba. Fisto we. Yo mama yisagwa igihwere. Agifata Fisto mama yisagwa igihwere. Barahondana. Umwana hano bamuhaye nta mikino. Vawe Mwatuzanira bakizi cyabazanya hano murakica mukwica. Umuntu wese ugerageza kutujya mu mbere muhagarikire cyo dukomeze. Gerageza kuduhagarara imbere nukumwica. Mama yakubise igihwere. Fisito bamwishe. Sasa uyu ngatahe wibuke niwe twatangiranye filime asanga ikaritsiye yose yuzuye imirambo. Ubwo yageraga mu rugo asanga bose bashyizwe hasi. Nuko yaje arimo ava kuvoma. Dore nuko twatangiye yaje abona imirambo atyo
wibuke filime bari babishubije inyuma kugira dusobanukirwe neza icyateye ubu bwicanyi. Hari bari barimo kwihorera kwabo kwatumye abana benshi babigenderamo mu impande zose. Nuko twari twatangiye filime, uwaje agenda yaje atambuka atyo mu mirambo, nibwo yagiye abona impande abapfuye. Aribwo yageraga iwabo wasanga Fisto na mama bose bari hasi. Gusa icyo tubonye cyo mama yaguye igihumure kureba hano, yaritegereje. Mana we, bana bapfuye ni ikibazo, nyamara ni ikibazo. Nkaba gupfa gutya ni iki mana yanjye? Habaye iki? Ibi ni iki? Haribaza icyabaye gusa, nyamara icyabaye navuga ngo ni umwaku. Habaye iki? Yo, yafashe kamambira arirukanka, noneho ngagere mu rugo yasanze mama ari hasi, mama Fisto bose bari hasi. Yibutse ubwo baherukana, amashuri agiye guhera. Yewe dore ubwo baherukanaga, uzatwara Fisto tubane. Urabona yuko utwara Fisto nkasigara jenyene, ega mwige muryango usigaranye. Ega mama, nzoba nzogenda kuruhurire ko urazi ko ubuzima bwo ngaha bugoye. Ntuzonduriye ahubwo uzonduriye. Sawa, tuzobivuga. Yego tuzobivugana kwe. Hama mwana ahubwo nari nibagiye, urazi yuko wakuze usenga, urazi ko wakuriye mu muryango usenga, urazi ko wakuze wumva impanuro zitari zingene witwara mu buzima bwawe, zingene witwara imbere y'abagusumba n'abusumba, zingene witwara imbere y'abavyeyi. Mwana ziga mpanuro nyene twaguha kandi wakuriyeko, uzozigendera iyo uzoja hose. Urabona ko ucuja mu gisagara hariyo ibintu bisayangana, hariyo ibihuha, hariyo ivyiruka. Uze witonde utugendera impanuro twaguhaye rwose. Ko mama ndabizi uzobikorera neza cyane kibondo. Hama mwana, babona amazi yahetse, turakadobo uje kuzana amazi nyarukana duteke ngo amasendozi byombo ubanguke pe. Nuko yagiye kuvoma Fisto tuzajyana. Yo, kapeti kanje gasungu kanje dusanze bapfuye. Fisto twari tufashe umwanzuro kujyana mu mujyi, dusanze apfuye. Mama nawe rwose ari hasi. Yo mama, wabaye iki mama? Ni ikibazo nyamara. Yo Fisto disi twashakaga kujyana mu mujyi. Ati ni mama we, n'ibiki koko? Pararize karagahinda kuraha. Fisto yashaka kujyana mu mujyi, mama yashakaga kuzafasha. Yo karagahinda nyamara. Mukobwa yiberaga mu gisagara ze mu cyaro gutura umuvandimwe arapfuye. N'amazi twari tugiye kuvoma nituyagejeje mu rugo. Yo kabaye agahinda, ibi gikomere tutazibagirwa. Afashe igikapu cyarajemo rwose, ni ikibazo. Iruguriyo nta gahinda n'umubabaro si ibyahaboneye. Wibuka arabemeye kwihorera, biyemeje kwihorera kuri buri umwe. Akitwa kana k'agahungu mu ikaritsiye nta kugasiga. Filime turi kuyitangira yiswe igikomere, nawe agize igikomere kidasanzwe. Mu gihe n'abaje kwica nyamana nabo bafite ibikomere by'ababahemukiye baho mu buzima. Tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye, ari byo bigenda bivamo ibikomere bitoroshye. Uburyo no kwibagirwa biba ari ibintu bitoroshye. Byacu bitinda polisi yaraje aho abana bakiniraga. Ikibazo cyo cyavutse, iperereza rigomba gukorwa. Bicanye nk'ubu nibukabe. Wibutsa yuko ari Igitega Film bakomeje batuzanira. Ni kuri YouTube urimo dusanga. Icyo usabwa ni subscribe no gusharinga ibyiza nk'ibi by'abarundi bigakomeza bitugeraho imande. By'umwihariko abari Igitega byo nakarusho, gupyonda byo rwose navuga ngo ni itegeko. Igitega yacu itera imbere.
ahantu hose byari ibibazo. Polisi perezida irakora, nyamara aho ngaho rwose abapfuye bapfuye, ntacyo byohindura, nta kintu byahindura ku byabaye. Twigarukira aha, iminsi igenda, umukobwa yaje kuba umurakare. Umukobwa mu murakare hano. niho twamba twinyegezaye Nuko z'imizigo abapolisi bakaturuka umunsi nawe badufashe utotero ubutakwinyegetsa n'ibindi kubera ahantu h'umupolisi n'ahandi ahantu hose rwose ugomba gukora ibyo tugukwiye ko byagenda kose. Nuko baganira rwose, reka sinakubwira. Ubuzima umuntu ababona rwose ibintu by'igenda. Sinzi rwose ubu ko byagenda, ariko n'abapolisi rwose basa nkaho batagira ibyo bakora. Nakuriye mu muryango nk'abandi bana. Iwacu hateye intambara. Intambara rwose, abana bose b'abahungu baricwa. Ndavyibuka uwo munsi nari mvuye kuzana amazi, ariko ibyambayeho ntago wabyumva. Numva nta kindi kintu ngiye gukora rwose, numvishe nihebye. Sinzi rwose ko nabihindura. Bisa nkaho ninjye mukobwa wenyine rwose wahagurukiye kurwanya ibi bintu by'ababiri wacu. Nanjye ubu ufite intego yo kuzica abanyiciye umuryango n'abana b'abahungu sha. Ibi ntago bizahera gutyo, ntibizigera bihera gutyo. Turi mu mujyi, ibuka umukobwa niwe yimukiye, we yavaga iruguru mu cyaro kugaruka ko watanze misiyo. Ibuka yari ababujije kwica, ababwira ati nanze n'akarengane nkeneye mw'ibi bintu. Abo yatumye gukora akazi nk'uko twabibonye. Turabyonda. Meze bite? Neza. Ndashimye tu Business unavyifashe. oh business isa biri kugenda neza mwabipanze Shana gutumye warabikoze. byose ubiri ku murongo nta ngorane ni ibintu byose nabikemuye nta ngorane rwose. Gusa numva ari nk'utuntu twa hato na hato mu matwi natuvuga ko hari ibintu bimwe mugenda muntu ko biriko biranezera cyane. Ari ibyagesha no nibiki none siniko ndabitahura neza, sindimo ndasobanukirwa. imizigo baturungiye, imizigo waturungukiriye cyane ukarungika kugira tuyishikirize abo dushikiriza kwishikuye. Ibintu byose kuduhereza tukajyana ntibigenda neza boss. Kibazo ni ikihe? Niba misiyo yagenze neza uba ufite icyo kibazo boss? Ndabitahura. Ndabisobanukirwa. Imizigo mba nayishikanye mukaje gukora akazi. Imizigo mba nayizanye mukajya gukora akazi, ariko mfite ikibazo shaka. Hariho abantu baba bihishe inyuma yanyu. Hari abantu baba bihishe inyuma yanyu bagenda bica shaka. Abantu bagenda bapfa. K'abantu bari gupfa. Ivyo bintu ushobora kubisigurira gute? Ibyo bintu wabisobanurira gute? Business turimo jewe nawe. Njya nzi ko business turimo nje nawe. Ubageze ko polisi iri kirakwinjira. Hanyuma abo bantu polisi irimo irakurikirana bimeze bite? Kumurana na leta. sha Yewe cyembona nta kibazo, njye ndabona nta kibazo ari business kabanda nta kibazo. business uyifite igakomeza nta kibazo kiri. we umuntu apfuye akazi kagenda neza, nawe umuntu apfuye akazi kakagenda neza se cyambungenge boss. Aya upfa kuba yabonye boss wigira ikibazo rero. Nuru Bazi cyo Nuru icyo ndi kubona abana bariko barapfa. Abana barimo barapfa. Zirakarengana. Ni inzirakarengane. Banza utahura ivyo urimo. Banza umenye ibyo urimo Nuru. Sinigeze ngutuma kwica. Ntabwo nagutumye kwica, ubimenye. Abana bapfesha. Asoni. Ntuzuri kurakina nawe. Ntabwo uzuri gukina nawe sha Nuru. Nuru we yararakaye. cyese mboni irimo Ngewe ubwo sinzi ibyo urimo boss. ndatira abantu bapfuye. Wowe urandatira ngo bapfuye sha.
barakasha niko icyo gihe twebwe turi mu kazi maze kubura abantu benshi cyane maze kubona abantu benshi cyane bapfasha naho ikibazo kirimo ko nanjye urimo ngende numva nta kibazo kirimo sindatira ngo bapfuye ngo bagize gute birabareba nta kibazo kirimo cyane jewe umugore wanje jewe n'abana banje batatu umugore wanje n'abana batatu bishwe n'abantu bose bishwe n'abantu ntazi bapfuye muri iyo rumye hanyuma nyine wewe uraza uvuga tu bapfuye gutyo rero umaze kumbwira ngo ndeke gukora akazi neza kabisa nubwo umuntu yapfuye ngo ndeke gukora akazi uvume ngo ntuzishurimo we sinzi ibyo uri ntabwo uzishurimo ntabwo uzi ibyo uri ndandikira ivyo jewe we ntabwo ubizi basha ugomba guhangana nanjye tu byitegure jya mu kibuga duhangane pe naho ubundi turahangana pe niteguye guhangana nawe utegure rwose nanjye niteguye guhangana nawe ibyo urimo ntabwo ubizi bose yararakaye abana barimo barabipfiramo arohereza abagabo gukora akazi aho gukora akazi bakicara rubandasha bacuruza ibyo bacuruza ibindi bakabyihorera bamani turazunga tu ngiye rwose ibi bintu wapi iminsi ingahe narya bavana we twemere dusubize amafaranga y'abandi uvuze ngo iki uvuze iki jewe nsubiza njyewe nawe wancira imyaka 10 nawe wancira imyaka 10 nta nkoko iruka sha nzofana nyegeza munsi y'ubu umva we tuza ubwo bamfunga imyaka 10 nge nimva hano nzayarya tu ntabwo bishoboka ibyo byo babyibagirwa shangewe rero ndumva amafaranga twayasubiza kabisa umva bana byo gusubiza byihore tuza shaya tuvunnye cyane ibyo urimo wicecekere twebwe ubu turi hagati yo gupfa no kubaho urumva ibyo rero byo gusubiza amafaranga ubyikuremo bakatuvuna amaguru nubwo batuvuna amaguru dore wa mukobwa twebwe ibyo ntabwo wapi kandi azi n'ubu bava baza kutura kuri tubazi umutinike mu mutima meyi uko byagenda kose unasubiza amafaranga tuza nta gusubiza inote mani mwebasha iyo nduru mutera n'iyiki urusaku urimo n'urwiki tugomba gupisa umviriza ayo mafaranga mubwirizwa kuyasubiza note z'abandi muzigaruresha mutazigaruye ntabwo muzavamo amafaranga twibye rega muratubeshyera pe n'abasuma ubuse murabona dusa n'abajura murabona dusa n'abasumara mwagiye mureka kurengera kandi barimo baraganira ukuntu batazayasubiza ariko polisi yaje iti wakareka nta nkoko iruka tugaruka kwa Nuru n'abahungu be boss ujya mu bwoko watuzanye urabona ko uzoshobora kwica ingomero umuntu kuba ashoboye kwica kandi muri we urwo bafise igikomere mu mutima ndetse we zihajya mu mutima ko sije yabutse nzi kuba atushobora kwica umuntu tuzakoresha icyo mutima w'ububabaye kugira jewe kiyo guca nifuza kabisa ariko tuce twirinde ntabone ko ari twe twamitiye umuryango wiwe boss ntazigera amenya ko twebwe twishe umuryango wiwe ni sawa sha c'est bon fasha umwanzuro wo gukoresha umukobwa gusa ni nabo bamwiciye ariko kubw'umutima ubabaye afite barawugenderaho bamukoresha amabi ngayo nguko wibuke filime yiswe Igikomere tugaruka kwa Fandi mukobwa dusize ibyebe bimupatana bigiye kumukoresha kubw'umutima we wababaye cyane twaje kuri polisi abantu nabahaye n'ikaze muri inama idasanzwe y'umutekano n'umubyagire reka dutangure n'inama yacu inama yacu iza kuba ihagaze ku ngingo zibiri zikuru ingingo ya mbere hari ikibazo cy'ubugizi bwa nabi
cabaye danse ngaha mu karere kacu mbega vyoba kuki. Ikibazo kigira kabiri tuza kwiga ku kibazo c'abagizi ba nabi abazi bisi bahungabanya umutekano ngaha mu karere kacu mbega twokora iki kugira tuvugane iki. Nyakubahwa nk'uko bivuze umutekano wifashe neza kuvuga iki turakwiye guhindura imikenyero kuko abagizi ba nabi baramaze kumenya imikenyero dukoresha. Biravugwa kandi ko yuko hari umutekano muke mu Rwanda ariho umukobwa ateje umutukarane. Nyakubahwa nk'uko bagenzi bivuze ikibazo kirahari rwose umukobwa we yateje imidugarurane icyanyacu uri muntu w'umukino baravuga umukobwa kandi bizwi neza yuko atigeze no kuza gufungura umukobwa uri aha ko mu makuru dufite muri aka gace ka ruguru bavuze abagenzanje agace ka ruguru barimo bavuga abagenzi ba rero karabaye rwose barapfuye sha ariko bikaba bizwi neza yuko uyu mukobwa yigeze gufungirwa ngaha. Bizwi neza yuko uwo mukobwa yigeze no gufungirwa hano n'abagenzi banje nuko tukurikirana ikigo kikegera abantu bakunze kuva mu muriro. dukurikirane neza umwirondoro wose ngeneye umwirondoro we wose aho mubone hano murabyumva neza vuba vuba rero ushaka umwirondoro w'uwo mwana w'umukobwa tuwubone hano kandi yahoze ngo anafungiwe hasha bafungura bajya kwiheba kiri birakomeje yiswe igikomere kuva mukobwa ndazi ko baye ku mutima ndazi kuba bayisha kumenya bakwiciye ababyeyi bawe cyane no kumenya bakwica ababyeyi si yose nicaye nyene ushobora gutuma umenya abakoze bibi kuri no si ninjye ushobora gutuma umenya bakwica ababyeyi urabyumva umunezero mu mutima wawe bityo rero nta munezero ufite mu mutima wawe ninjye ushobora gutuma ugarukamo ariko rero nyizera sha nkorere tuzobishikako ibindi uzabigeraho icyo jewe nifuza ni ukunywa amaraso y'abanyiciye ababyeyi banje. ibaze cyo yifuza no kunywa amaraso y'abamwiciye ababyeyi. ndemeye kugukorera kugukora byo ndabyemeye kwizera hari no kukwizera nibyo birageretse hari igikomeza cyo gukora n'ubikora bikora neza byo byose igikorwa ushaka kunywa unyereka abisha ababyeyi banje. Yes. Hari icyo ushaka nkora kugira ngo nyereke abisha ababyeyi banje. Umva. Byo nsaba byose ndabikora. Sawa noneho. Niba ubikora aho ni sawa. Basi. Mukobwa n'ibyihebe barafatanyije. Wibuka umuryango we warapfuye gusa nyamara umuryango gupfa bawishe nibo batangiye kumukoresha. Dore ngo baramutuma kuri wa mubosi wacu. Wavuze ngo tugiye guhangana. Mwana w'umukobwa akazi yagatangiye yavuze yuko icyo bamusaba cyose gikora. Turi hakuno uyu sina habari yuko uyu munsi icyo bamutumye toroshye. Filimi irakomeje yiswe gukira igikomere ni Gitega Film bakomeje batuzanira yawumva kuri microphone name production. Wibutse yuko iyi film uzajya ukomeza uyikurikirana kuri Gitega Film inasobanuye kandi usabusi kuri ibingu umenya ngo urimo urayitera inkunga ikomeye. Mukobwa nari barabara umugabo we nabizi cyamuziye. Mukobwa tumaze kumubona yuko akorana n'abantu batari beza. Filimi irakomeje. Filimi irakomeje gusa nyamara nibyoroshye. Twacyuye gusa icyo twacyuye na makuru yacyo dufite. Sina bari. baza ko zishakuzanya cyane bitayari tayari telefone kobwa ari tayari azi icyamuzanye. Uri tayari ndi tayari. Okay. Niba uri tayari rero rindira gato turetse gato rindira gato
dore umugabo ngarahaguruka wasize navuga ngo umwicanyi karundura mbega nisibaye kompulitiri kabisa bahani sawa kanze ndagize umuntu nona aya basi uno kurangiza uraha turamutunganya kahave hey ehe turaha akurayo kabutindi hey yafanyeyo kabutindi dore ngarashyira mu cyo kunywa cy'umugabo aya basi kazi katangiye oho aranakorogasha eba anaranywa abyumve kanyukumve rwose arakanywa kamunyunyuza byumva ndebera sha twicara nanjye ndebe turarindiye mugabo avayo ndimo mvugana nabo mu kazi nta kibazo ariko twese ibyacu ko arugora twiga basi umugabo amenayo sha icyo umugabo atazi yamaze kurohayo kiruhukira mu gifu kiranyije igikiza nuko ayiwe karamuse yewe wari wararamye rero wigeze wahatari ngo wacyuye umwana wacyuye imboga ahubwo sawa amahirwe ashobora kuguha ndashaka kukwereka wantumye gukora ibi kereka kukwereka wantumye gukora ibi naho ubundi ibi byose byari imipango sha wakinwe narindi mu kazi wibwira ngo wacyuye umwana sha aranze ushaka kumaza iminota 5 imbere yawe uburozi ngo waye ni iminota 5 ufite muri nosi hisi sha ni iminota 5 gusa kabura umupfa ngoreye ni ibiki koko cyo gituma waciye n'inko mutazi waciye mu ijambo utaje ucamo ngo utazi urari ngoreye mukobwa we kumpe nuru arinjira nuru ya bamba ayiwe boss kazi wanumye nakarangira nuru we ngoreye ibiki koko ariko wibuke ko ataheza hisi menye ko naheza hisi nuru we ayiwe ntasidahamba ntasidahamba sha ibyo uvuga ni ibiki wowe kandi sishaka umuhita byabaye byarabaye sha wigira uwatanga siwe wanyitambikaga ahubwo numva babaye iminota myinshi baguhaye iminota 5 ni myinshi kanze nkwereke uko tubigenza kamwihutishe nuruwe nta mikino afata piro musego hano baniga umuntu banize umuntu baniga umuntu bibaze yo minota 5 ngo ni myinshi sha baramwihutisha gupfa filime irakomeje kizwe gukira igikomere birahirira ikatorori polisi irimo irahiga abagizi ba nabi byo nibyoroshye umva sha hari igikorwa nigeze kuba murazuka mu nama iheruka turazi ku nshekano igikorwa n'ababaye mu nama hari kuneka uriya mukobwa ariko azana ubwicanyi
ariko ubona ko gitera ko gahamkaye hari amakuru muri abo makuru cyane umeze gute amakuru tumaze kuronka nyayo tugerageje kuraba uyu mwicanyi ibintu agenda akora yego biteye ikibazo cyane kandi biteye n'ubwoba ndetse ubereye ariko ikintu twabonye nuko ibintu by'amakuru akora bisa naho ariko arihora basi ibyo ashobora kuba ari ibintu yahuye navyo ngira mu buzima muri kahise kiwe bikaca bituma ari byo bimutera kugenda akora aya mahano mu bene gihugu kubera ko nyiri cyo nyine kize nuko haraye twabusoma ko haraye hafuye none ari kabicara umwe kuba dushobora kwemeza neza ko kuba bicawe nabwo afise umuntu ashobora kuba mutuma ahubwo ngo twitwa ariho umuntu amabiherutse hariho ibintu ushobora kuba tutapanze neza ndashaka ndabasabe uruhusha mumpe umwanya nkurikirane iki kirego kibo jenyine ngende ndamuneke kugira ngo turabe impamvu ariko arakora ibintu mbega arikura he ikibazo rwose umutego ukora ariko ugiye kubikora kugira ngo namwe mudahaguruka muze guteza umutekano muke icyo saba cyane nabyo ko nizera manza ndashaka mu ndege ingenzi ndamuneke ndetse ndamwame impanzi kugira ngo turabe neza yuko ibintu akora mbega abikora kubera iki niba hariho n'abandi bantu bashobora kuba bakora tubamenye ndetse tubashikirize ndetse bazi mu butungane bahanwe twisubiza amategeko cyiza ikintu cyo cyaba ari sawa kabisa nta kibazo aho nta kibazo kabisa ariko neza ubikore neza usanga naho ikibazo nawe utaza kubigendera genda umureke genda uneka sha ukora akazi neza ukore urumva neka uwo mwana w'umukobwa rwose uzana amakuru yuzuye yakoze afandi ndabanye basi twiyemeje kuneka umwana w'umukobwa turamuneka kuko urahamaze gukora iperereza hari ikiri kumutera gukora amabi bityo turanekeramo rero natwe tugende tubikurikiranamo gake gake birahirira he katrole filime yacu irakomeje itangira kiswe gukira igikomere uko umupolisi yagatangiye akazi agomba kuneka uyu mwana w'umukobwa umukobwa nawe ntazi ko polisi yamuhagurukiye tugenda ko umuntu atwisitazaho hano bite byawe mumbabarire kabisa babarira ariko sibyo nta kibazo babarira cyane tungana nta kibazo ariko twavugana bavugana se mbonye umengo uri kurasamara nuko nyine birashika ndakugora sinzi ko bibaye ngombwa ko mumakanira kawe sivyo ndakwingiza basivyo umakanimero basi umakanimero kawe ndabikunda mane kanimero rwose niba bishobora uranzi se kumenya ni vyiza no kumenya ni vyiza no usaba nimero butazi wowe kiba bitakubangamiye umakanimero kawe bitakubangamiye rwose manimero lakini ngomba nyine kutuganira si bitakubangamiye ntango yamenye wowe atekereye cyangwa kumuraganya nawe wamenya sawa ndiba ndashobora kwanda kubangamira kandi naho gonza hajya ubundi munsi nitwahandi batukuzogenda neza basi nakwenze kumwamba bari nta kibazo twakubabariye netse sha turahuye gusa nimero umwana w'umukobwa yarazimwimye abantu b'ikige mugenda mubaza nimero abamutazi ntabwo uzi cyondico nanjye ntuzi cyondico sha wowe zakuneka tu zakuneka sha umva gahave polisi muri civilian aha irondo ryivanze n'ibisambo hatari ugaruka y'umujyi gusa akazi ko katangiye Hallelujah. Amina. Ndamukije cyane mu izina rya Yesu. Umunsi ndabazaniye ijambo riryoshye cyane. Uri mu rusengero. Kimwe yagivuga ngo gukira igikomere. Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana riri muri Yohana 3:16. Haravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abanyisi. Batumye itanga umwana wayo kinege ngo umwizera wese ntazapferwe. Amen. Abantu bariko barapfaruka. Kubera mu kahise k'umuryango abo bantu basanga baciye mu bibazo bikomeye baciye mu ntambara zidasanzwe babiciye ababo Yesu ashimwe abantu bafise ibikomere ariko ndabazana ijambo ryo gukira igikomere kubw'urukundo rwa
rwa Kristo. Yesu nashimye. Ahimbaza. Urukundo rwa Yesu Kristo niwo monyene rushobora kudukiza ibikomere. Polisi raho nayo yaje mu rusengero. Urashobora kuhaguruka ndaho. Muhaguruke dusengane rwose. Muhaguruke dufatanye gusenga. Mana komeza kuturengera. Komeza gufasha imitima ibabaye. Uyihe koroha no guca bugufi. Amina. Niryo sengesho twasenze. Yesu yatarajya kure. Bukafite akazi ariho. Mama pastor. Mama pasteri. Agena tuganire gato. Mama pastor. Jenda fashion cyane. Amen. Iyi tema ko batwigisha uyu munsi uvyerekeye igikomere jiwe ahantu inkoze ku mutima rwose biba ngombwa kunza kwicarana nawe kugira ngo ndonke umuco ukwiye. Mama pastor koko umuntu arashobora gukira igikomere uko cuba kingana kose? Arashobora gukira neza cyane kubwa rujya rukundo rwa Yesu Kristo. Yesu wenyine niwe yitanze kugira ngo abakomeretse adukize adusomore ibyo twaciyemo. Urukundo rurakiza, urukundo ruraruhura, urukundo rutuma umuntu yumva yisanzuye, rutuma umuntu yibagira kahise, kuko hari igihe umuntu aba yaraciye mu bibazo byinshi kujya nabivuze ugasanga yaraciye mu bibazo bya kahise. Urabona hari intambara muri kahise, ari waba warapfuye afite ingorane nyinshi, atari Yesu wenyine ashoboye kumukiza igikomere. Nta wundi muntu ashobora kumukiza igikomere. Uyu munsi hari aho bihuriye n'ubuzima bwawe uri muri ino minsi. Hariho umuntu afise igikomere nk'ibi bivuga twiga nyine byavuye mu miryango y'iwabo, ariko igikomere afise gishobora kutazokira. Niko rwose jena nazanye ijambo rivuga ku rukundo rwose. Urukundo rufise inkomezi. Urukundo rufite inkomezi rwose. Genda umukunde. Genda ukunda umuntu ubundi azahinduka. Kumukunda sawa nzabikora. Ariko rwose arananiwe. Yatanze icyifuzo kwa pasiteri no wa mupolisi. Aribaza niba umuntu yamushyira mu mategeko. Gusa umuntu ahari afite ibikomere bitoroshye. Gusa yakunze ibukari no kumuneka. Pasiteri cyamusabye ni ukumukunda, ibindi bikaza nyuma. Filime irakomeje. Ibutse yuko agakoresho ka Gitega Film ikomeje kuzanira production kuri microphone. Neza cyane. Nako mukiri uko agenda neza. Koko hari nyine bambwiye ujya mukobwa akunda kubari n'ubu ni hari. Ngerageza uburyo bwose ndamugaririze kandi aho bavuze musanga n'ubu ni hari. Nshaka ukuntu muganiriza. Hakunda kuba ari n'ubundi ni hari. Bari yewe ni byiza no byiza yawe mana we meze neza neza. dore uko areba urareba iki? Ni jewe umengo ntunzi wiwe twigeze. Ni jewe ariko wagira ntunzi. Twarigeze guhura. Ntuzi ko twize guhura. Cya munsi ndagutsitara kumvugisha. None niba ari umugambi Imana ishobora kuba yateguye wayongeye kuri impuje nawe Imana ikorera mu bantu. Meze neza none. Ngana muntu umwe akunda kuhaca. Banza canje jewe. No, ari kuri bisanzwe kuba nongiye kuba ndagiye nkakubona biri umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana rwose kongera guhura nawe. Nta barabara rihari. Hano nta muhanda uhari. Ari ni barabara. Kugira ngo nibisanzwe. Ushaka kumva ikinego jewe. Gira impamvu ahubwo uri kungendaho. Gusa nuko umutima waje unyemera kubona ngo ndagucika nakuvugisha iki. Kandi urabizi ko ndi umuntu kuba ndi umuntu ashobora kwirengagiza mu gihe nawe uri umuntu abonye turi bikoko frame nawe urabizi. Se naye ndi umuntu sibyo. Ama umengo ntumeze neza. Umva ariko umenya utameze neza. Ni gute ariko kabiza kubonye mu buzima
bwa mbere twahuye ukansitara ko bisaza nk'abandi twarahuye unsitaraho sibyo hamukambwo mukomeza kumva none uracyakomeza kungendaho ushaka icyo ubona sinshobora kuca kungendenga ntakuvugishije kugenda rwose navugishije umukobwa mwiza nkawe birakatse impamvu dukunda guhura ibaza ko ari Imana ibikora kandi ikindi naco kirenze ibyo byose ndifuza ko mbere inshuti kubera ko ibibazo ufise dushobora kuba tubisangije umuntu aciye mu bintu byinshi naje mba numva kenshi umengo no kwigunga nk'abajenye kubera inshuti mubere inshuti cyane cyane nakuzi wowe ariko rero menyana ni ibintu bisanzwe ndetse menyana ni bisanzwe bana hagati y'abantu babiri no gutanga urukundo nuko nta burenganzira afite bwo kugira inshuti mu buzima reka nta burenganzira afite bwo kugira inshuti mu buzima reka da shwi ariko gusaba cyo ngusaba aho ndashaka ko namba wikunda muri buzima bwawe igendera ujye kure kabisa ntunyinjire mu buzima aho munsi musikura kucuka umugenda ku buzima bwanjye uriya munsi twarahuye sinumva impamvu tugenda ku buzima bwanjye cyo nibikureba inshuti n'inzoga nkunda basi ari kugorana ubufisi mu buzima bwawe kubera ko nanjye ndi mu bantu naciye mu bintu byinshi no nanjye ndi mu bantu baciye mu bintu byinshi wana kuva mu miryango y'iwacu imiryango y'iwacu iki natwe twaciye muri byinshi inshuti rwose ibibazo ufite rero umva yuko rwose icyo atari ikibazo jewe uko mbona nahuye n'amakuba nanjye nahuye n'ibibazo ndetse nahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye kuva mu muryango w'iwacu ikibazo disi abavyeyi banje barapfuye imiryango irapfa yewe ndetse ndahandiye imfuvyi sifite n'unyita icyo gituma akenshi naje mba numva umengo nogenda basi kwita mu maso nk'imburuzi kugira ngo ibaze naje kutuje ariko nta ngorane biba bitokora ko mutubera inshuti nta kundi nyine nta kundi bitakora ko tuba inshuti ndipfubye n'ubundi yirera nako nakubwiye ko nta burenganzira afise kugira inshuti mu buzima njye nakubwiye yuko nta burenganzira afite kugira inshuti mu buzima bwawe byambayeho nanjye byambayeho nicyo kibanza canje nzamo iki nicyo kibanza canje nzamo nkumva ndatuje kabisa nkumva ndanezerewe nawe wabuze umuryango wabuze inshuti nawe wabuze inshuti nta muntu n'umwe nsigaranye mu nta muntu n'umwe mfite muri ubu buzima uretse iri shyamba hano nsanze nicyo kibanza nsigaranye iki nicyo kibanza nsigaranye mu buzima nta muntu n'umwe nizera bityo rero nta muntu n'umwe nizera basi wonshira ku mayangi akantu basi wama ku makuru wenda agakuru gato gato k'ibyakubayeho nta muntu n'umwe nizera mu buzima nta muntu nizera mu buzima abantu hari icongi aricyo ndi nigize ariko kandi nigize tu rero barakoze kunyumvira ko nakubera inshuti ariko ndagusabye mubwike kure byifashije anyumvira arangatiyesha yarakoze kumva ko yamubera inshuti ariko ntibyakunda hari icyo umukobwa yabaye cyo atigize yashidutse yibonamo twizira kwa pasitori mama pasiteri ntaraha gusa umuhungu w'akazi aragakomeje policeman nakurindiriye ngaha rero mbwiye kumwe bayo babyibuka ego mama pasiteri ndagukeneye cyane kubera ko hari ikintu ngomba kukubwira nkuko nari kubwiye kuri eglise hari ibintu ngomba kutuvugana ndetse bibakiye umutima wanje karibu tubiganire mama sanda babise muganira n'umushitsi genda mwana cyara butwo burakora hariya hasi so bavyiza mama pasiteri sabwe ngomba ubufasha bwawe ubufasha cyo gusaba ni impanuro cyane yego akatsi wacu rakatsi ndatsinza ko kataborohereza mu gihe giheze narungitswe kuri mission yo kuneka umukobwa uyu mukobwa ngiye kumuneka sha nasanze babaje cyane afise igikomere ku mutima ndetse gifatiye ku byake kuri kahise kiwe imiryango iwabo rero ngiye kumuneka ubu namaze kureka ariwe mwicaye niwe ariko arica abantu umwana w'umukobwa kandi binzira karengana birababaje ariko jewe nk'umuntu wowe wankuye kure wafashe ibintu byinshi bitandukanye ndashaka ugira ikintu ufashije uyu mukobwa ko namenya ariwe mwicaye ko namenya yuko ariwe mwicaye ndamushikirize ubutungane bamuhane canke ni iki wumva nokora
kugira ngo basi umutima wanje utuze ndetse n'umutima wawe utuze canke hari ukundi bishobora kuba twomuhindura nkuko twabiganiriye kujya munsi je numva wo mwegera ukamwereka umutima w'urukundo nkuko nawe Yesu yagukunze bega urukundo rwa Yesu rwamaho nawe yashobora kumuhindura uribuka aho wavuye nanjye ndafise aho Yesu yankuye rero je nibaza yuko ushobora kumwegera ukamuganiriza kuko ibikomere vya kahise birababaza cyane twese twaciye mu bibazo byinshi hari igihe umuntu yihebura ariko bivanye na Yesu bivanye n'ijambo ry'Imana tugenda turakira imitima yacu ikaruhuka igasubira hamwe umwigishe ko hari ibikomere umuntu agendana kandi Yesu Kristo ashitse birarangira byose cyo numva umwigisha nkuko nawe wahindutse nkuko nanjye nahindutse n'ishengero ryarahindutse urabibona nawe aho tugetse uribuka ujya munsi ko byari bimeze neza reka nyine hari ikibazo kimwe urumva rega nta kibazo cyane kibirimo ndamushikirize ubutungane ariko kumushikiriza ubutumwa hari ubundi buryo tushobora kuba cyangwa ari ukundi kuntu umuntu yamugenza agahinduka nagira ndakubwira inama umva rero mugira inama kumujyana mu gashosi wo muti kumujyana muri gereza wabo nibaza yuko umuzana tukamwigisha ijambo ry'Imana we muzane tumubwirize umwami n'umukiza yakire Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe ibintu byose bizabiyugera abo mufunga n'ubundi murabafungura bagaca bagaruka ariko bamaze gusohoka n'abayica batanu umufunga yica babiri wamufungura akica batanu ntibigera bahinduka igihano mwabahaye baragikora ariko ntibahinduke barakomewe barakomewe cyane ahubwo gusa yedi ibintu birakomeye pe ni ukwiye kumufasha n'ubundi ko nunde ahubwo genda ubikore kudufasha we genda ubikore gutyo nzi ko bizagenda neza mukobwa agomba gukizwa tu gereza yo baye bayimurinze mama pasiteri agira ati muzane tumubwirize ubutumwa bwiza burya ahinduwe n'ubutumwa bwiza ibyo byaba byiza kurusha naho kumufunga ashobora gufungwa n'ubundi agasohoka ari mubi birenze uko yagiyemo kimwe nk'uko ari ryo yanahinduka ntawamenya ariko uko biri kose uwakijijwe abakijijwe garuka kuri polisi hari umuntu ashaka ko muvuga hari ushaka ko muvuga na polisi mureke yinjire basi hari uwaje kuri polisi dore wa muvyeyi ubyara wa mwana w'umukobwa undi umuvyeyi umwe abavyeyi bahuye n'intambara nuko iheruka mbere narahuriye n'umuryango aha mbere barakuba bambanje kubasaba batsinja bwayo ikibazo aha muganga yambwiye ko atakoze isigaje dore kubera nabimba muganga yabwiye umuvyeyi ko nta kwezi ashigaje kukubaho umwe nari nzi ko yapfuye mugabo nabwiye ndamubona umwana w'umukobwa uwo mwana wanje nari nzi ko yapfuye ko nabuze abana babiri mama umwana w'umukobwa ziko yapfuye mwisi dore ariho asigaje ukwezi agahungu karapfuye umukobwa asigaye nawe ngo yabaye ikihebe naso rero gupfa ntabivutse nakubaha uwo mwana wanje yigeze abikihebe umwana wanje ntiyabaye ikihebe umwana wanje muzobwira amatohoza uwo muhungu nabonye bari kumwe uwo muhungu nabonye yica umwana wanje n'amaso y'iwanje abiri inyuma warabyiboneye aya maso abiri yaramubonye anyicira umwana rwose nanze gupfa rwose navuze ibanga ni wewe mubabyaye uje mukobwa yose ni wabyaye ura mukobwa utumereye nabi urimo wica abana imande n'imande kugira nari nzi nuko akiriho nyamara sinari nzi yuko anakiriho nyamara nanduriye n'izi ndwara zigomba zihita nari nzi ngo yarapfuye nari nzi umwana yanjye ngo yarapfuye rwose ndamubona nakuba ndabasabye nk'uko mwari mutunganiriza abandi muzampunganiriza umwana wanje n'akarenga umwana wanjye rwose muzamuvuganire ariko ndakubaze mama uwo mwana wawe yitwa mazina yiwe umwana wanje ni Subira inde yitwa Subira 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 yego Subira uwo nguwo rwose ariko hari izina ndabimenye risa n'iryo mwigeme w'ikihebyi rwose Subira iryo zina risa amafoto n'uwo mukobwa rwose ngwino nkwereka amafoto kwanza ngwino mama arabura ukwezi ngapfe yemeye kuvuga ukuri kuri polisi dore amafoto dufite hano ugenda ureba muri aba yaba ari uyu wapfa Subira wundi uyu se
ubaye iki ubaye iki tekana uyu niwe watwishe uwo nguwo niwe wishe umwana wanjye dore nguwo n'uwo nyakubahwa uyu niwe wanyiciye umwana rwose mbyirebera subira wese ndamubona reba baba basigaye hano umukobwa wawe n'uyu nguyu rwose mumuvuganire mwokabyara sawa none nta kibazo tubashimire murakoze rwose nyamuneka muvuganire umwana wanjye mahoro y'Imana bane namwe ariko mumuvuganire rwose subira si ikihebekazi baramushimuse namaribuke subira birimo nawe ngo yihorere twasize kwa pasitoro bamugira inama yo kuzana umukobwa mu rusengero umupolisi wacu urimo dutereta muri iyi minsi gusa aratereta ari no mu kazi aribaza niba umwana w'umukobwa yamujyana mu butungane cyangwa yamuzana mu rusengero birahirereka turore Nuru n'abasore be nabo bakomeje akazi filimi irakomeje Revolution Studios hamwe na Gitega Film bakomeje bakuzanira iki ni igice cya mbere murarikira kuzakurikirana n'igice cya kabiri kurikura amafaranga no kibaho bampoka kana batanye imiziko ufashe mu bintu tutekwe ufite wumva hamwe nawe bro kwanice cyo kama kinetse biki turaha kazi ko karakomeje Nuru n'abasore be bikorwa birakomeje birahire rero katrole filimi irakomeje polisi nayo niyicaye abagizi ba nabi nabo nibicaye bakomeje gukora akazi hano dutanga bya bintu nawe basha aho dutanga bya bintu ni hano urumva wirinde dukora akazi atangorane kazi ko kagomba gukorwa birahirere katrole NM Production hamwe na Gitega Film bakuzaniye bambwiye ko abantu tuzabasanga twegere imbere turaba bamvuze ko tuzabasanga dukomeze turebe twegere imbere aho bashe ni mwirigara ry'amabandi nabo ubwabo ndabona ari hey yo bababwiye gutora bababwiye ko bazabitora hano kumbe Nuru n'abasore
n'abasore be. Okay, sasa hano ibintu birasobanuka tu, ibintu hano birasobanuka, bigombe bisobanuke. Bigombe bisobanuke. Polisi iraha, imbunda zarazamuwe, abo batunga imbunda nabo bafite izindi zivayo. Bande ngarebe basha mworoshya hano twapfa tu, mumanure umva sha nawe manura cisha make, hari hano haba n'ubwumvikane. Dushyira hasi mbere y'ibyihebe bajya kubifunza. Cuntwani n'injonogo dukurayo. Hano harapfa umusivile tu harapfa umusivili. Sasa kominari ku byihebe, polisi ku byihebe. Polisi taka cyihebe nacyo kiramuha. Kubisa afande sha. Ukubise afande. Okay, reka bisobanuke, reka bisobanuke. Ongeruze mwereke, ongeruze mwereke. Taka nabi bakubitwa wowe uretse. Polisi ukaba civil wowe. Twongere ongeruze ngeruze yana turi dunda hano. Sasa kabiri polisi ndakubitwa twayobye kuri polisi. Tumenyerwa sha kaboko karakavuna. Isa kaboko yarakavuna hano wewe utanyicira umusore sha. Naho nukura amaboko wagira ngo aya basi turaha gusa. Dore uko tureba uza dukubise ikigeri sha unuru hano. Polisi haguruka bushya, akazi karakomeje, akazi hano karakomeje tu. Umva sha fande, we ikisa fande haguruka. Dukora akazi ngaho banza nyine dukora akazi banza. Ariko ingofero nayo yakubitisha. Mwatuje ariko mwatuje muri kumenyera nuru w'ikihebe mwagenze gake. Ende gake mugabo ataka twa uyu vuyo twa taka. Polisi fande baramuha. Yoho uretse fande nugwe. Yebe yana mbaye ndyame. Umva buretse gato, wegera hirya ndabona utabizi kanze mbisobanure. Nuru kuba polisi amikino. Ni nuru kuba polisi. Kibuga twihaye, igara twihaye. Ebana usa kimwe mu byihebe kiri hasi ngumi bigerira cyambere. Amikino nta mikino iraha. Biraha ntibyoroshye. Polisi irakubiswe egukasha. Baza batumenyera kuba karabanza asubizamo, bagukuye arabanza asubizamo. Fanda araha abasore barimo baramukubitirwa mu maso. Kadutimbure polisi rero sasa, kadutikure polisi ubundi isigare yisaka amabandi. Mva wangu tekinike ya nyuma ntabwo wayizi, ni ukwiruka. Fanda yaciyeho mbere.
Bande yaciyeho mbere aratibikano. Hey, iyi ndingo yeguke shabagiye bagiye bakoze kunziga ariko naye ndabakurikira tu mabanda araha niyoroshye ibyihe bibiraha mbaye hey, tuva ku byebe bikubita bigakubita na polisi. Hey, bagiye ariko bari banyishe bari banyishe. Twavuyeho gutyo gusama bandi hano uyu munsi polisi irakubiswa ariyo birahirira he katurore. Gukira igikomere niyo filime dukomeje turora, agakoresho ka Gitega Film hamwe na Revolution Studios Production. Polisi ko yagatahanye imihari n'imijinya niyaryamye yazindukiye mu ikaritsiye akazi karakomeje hagara hano sha udahagarara urambona batumenyere badukora mu matama twarahawe inkoho za leta tugahabwa ivyombo tugahabwa inkoho sha oya bigomba gusobanuka. Hey, bigomba gusobanuka. Twaje kubyihebe turakomanga turakonkona bas subira vayo na Nuru maboko hejuru hey kumbe byebe bindi byaciye inyuma shahu polisi zinabari ko yaziwe sasu. Hey, polisi bayikoramo. Hey, buretse gira badanje hano mwebwe. Shakinga shaka icyaha matikiye munonde maze nyumiga ariko shaka uri muri beshye yo kugira niki yo kugira ngo nica mfite impamvu we. Subira we nawe koko jewe nyine ntabwo mbona se uno muryango ofisi uyu niwe muryango ofisi ndaguha amasegonda 80 ndaguha amasegonda 80 pe nkubona inyuma y'urupangu vuba se niba ukunda ubuzima bwawe uragenda nugenda mutoke se polisi toka hayo babiri barapfuye toka babiri barapfuye bamaze bega ibyihebe uyu munsi biranatwishe ikintu uyu munsi biranabishe nyamara ibuke ku ruhande Subira n'umupolisi uyu munsi naramwiboneye mama pastor agira ati muzane mu rusengero niho yahinduka byanyabyo birahirira reka turore twagarutse aha kwa masari maragenda Nuru n'abasore be bakomeje gukora amabi bikorwa bibi byo barabikomeje nta kibahagaritse gukora amabi birahirira reka turore. Subira araho komeza tekereza turi mu ishyamba byeba mabi yo birayakomeje. Mwibutse yuko icyari gice cya mbere kabiri nayo tuzayicikwa Gitega Film bakomeje batuzanira turi mu ishyamba turi mu ishyamba Nuru wakomeje diru ni diru wibuke bamwe arazibi bakanabica we nta bintu byinshi aravugira kuri telefone atavaho kumbe polisi babiri basigaye bakomeje akazi batwicemo sha bacu uretse gato bari hajya harahirya tugenda twitonze uyu munsi ntihagira umfasha nawe ariya hakurya twagiye vuba vuba basha tuzunguruka ibyihe bundi uyu munsi nabyo bitubone cincinci hari ukuza kwataka ikihebe nacyo kikureba bikaba bibi kurushaho. Twaratatse pore turataka buhoro gahoro turataka pore
Ehe, dore uko tureba, dore uko tureba. Kumpe polisi irataka sha buke buke, abo yataka ni ibyihebe byica amanywa nijoro. Iminsi ishize polisi babiri muri bo barishwe. Kumpe subira hano, aricara mareba Nuru nawe ngarebe, twaziwe tu. We vuba twatake nitinda twatake vuba twihute. Ibaze baramanutse, nyamara uko bamanuka ibyebe babizungurutse, babiguyemo byose amaboko hejuru. Uyu munsi wo polisi na narasayo nta mikino muri iyi minsi yarapfushije. Urebye nabi hano yakwica. Ibyebe twabifashe mateko. Songa mbere wowe. Songa sha. Fandaraho. Babiri muri bo barabishe umusozi. Shakunda sa wowe. Rasas. Dore kuntu kirega cyane urukumbu ndasha. Kibe hano kirirega kumbunda hano. Hey. Rasas. Bas. Subira yakomye amashyi. Igihe cyari ikinyene. Igihe cyari iki kabisa. Kugira ngo ngaragaze inkozi zibibi kabisa. Zateye umuryango wanje zikawica. Zateye umuryango wanje zikawica. Ibyo byose muko murabona nganje nabitumye. Ibi byose mubona hano nje wabiteye. Telefone polisi. Ninjye wahamagaye polisi. Kugira ko turi ngaha. Nyibwira aho turi. Ha. Isaha ni inyene. Isaha ni none. Kugira ngo nihore. Kugira none nihore. Polisi mukora akazi ka. Polisi mukora akazi. Ha. Subira bakozeho. Nyamara babivuga ngo subira arabinjiriye bagira ngo hasi we Hasoni egero wadanje hano wo Nuru yarakubiswe shawo. Bamuriye katapura hano komeza imbere. Ko kinyegera va ku bintu toka wowe. Gabanya makagasi. Gabanya mashaga. Hano twatobora. Urumva ko twatobora wowe. Ha. Ubundi muri mubiki. Muri mubiki ko mufutwe. Ha. Subira muri iminsi no murakare. Zanano mwereke. Unakimena umutwe. Have. Warambeshe igihe kirekire. Untuma kwica abantu. Mbesha nguzonyereka abisha umuryango wanje. Kumba ari wowe nyine. Kumba ari wowe DC. Kirageze. Ndagukure mu isi y'abazimu. Igihe kirageze nanjye muvane mu isi. Yo, filime iracyakomeje. Nuci ku gice cya kabiri tuvana Nuru mu buzima bizaba bimeze biteye. Esobe salama subila iradukunda Simeo. Aba bose ni bamwe mu badufashe gukina iyi filime. Nshimira nawe waduhaye umwanya wawe. Tugira tuti nuci kwikurikira kuko ubu nayo tuvugana irabandanyije. DJ Shisi Pro Mix Mayanga. Abo bose nabagiye badufasha kugira ibi ngibi mubashe kuba mwabigeraho. Reka dushimire ugiye gufyonda subscribe no gusharinga iyi nkuru. Mwibutse yuko ari Gitega Film yari irimo ituzanira kugira ngo film ikomeze tugeraho 5 kuri 5. Aya basi.